Model Arus ini tahun 2019 1.5 spek advance. Kita review kereta dulu. Cat original dark green. Lampu dia cantik dan kilat. Fog lamp dia pun sama. Fog ring original brand Perodua. Color 2 tones 17 inci. Dia punya tayar bunga masih tebal lagi boleh pakai. Dan dia pakai tangan buka. Sini ada reverse camera lah. Lagi kita boleh nampak dia punya bonnet pada saya memang kira medium . Kalau korang rasa tak cukup boleh adjust ini kerusi, boleh kasih angkat letak banyak barang lagi. Keyless entry function. Ada push start function. Mileage dia hanya 69,000. Original player pakai touchscreen punya, lagi ada reverse camera. Original aircon control panel, lagi boleh set memory. Kereta lagi ada car cam. Belakang ada aircon blower lagi. Kereta ni semua full leather seat. Okay guys, kita sudah siap habis review kereta ni. Kalau korang ada minat, cepat-cepat kontak saya. Dan jangan lupa follow, like dengan share saya punya video. Jumpa next video lagi. Bye-bye.